umunota w'ubwenge. Umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi. Nawe uzitwa umumenyi. Urwego rw'ubutasi bwo hanze rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA rwahishuye amakuru yarakibitswe n'ibanga y'ukuntu iki gihugu cyifashishije intuma mu gukora ubutasi mu gihe cy'intambara y'ubutita. Inyandiko zikubiyemo uko izi ntuma zakoraga ubutasi zivuga ukuntu zahabwaga imyitozo yo gukora ibikorwa by'ubutasi mu gufotora ahantu hakomeye mu cyitwaga ubumwe bw'Abasoviyete, urebye bukaba ari bwo Burusiya bwo muri iki gihe. Izi nyandiko zinavuga ukuntu ibikona nabyo byifashishwaga mu kujugunya ku rubaraza rw'amadirishya ibyuma byo kumviriza, ndetse n'ukuntu amafi manini yo mu bwoko bwa dolphin yahabwaga imyitozo yo gukora ubutasi mu gihe yabaga ari mu mazi magari. CIA yizeraga ko inyamaswa zishobora gukora ibikorwa by'umwihariko muri gahunda z'ubutasi z'uru rwego. Amakuru anavuga ko Ubwongereza nabwo bwakoresheje intuma mu butasi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Amakuru y'ikoreshwa ry'intuma mu itumanaho amaze imyaka ibarirwa mu bihumbi, ariko mu ntambara ya mbere y'isi nibwo zatangiye kwifashishwa mu kwegeranya amakuru y'ubutasi. Izi nyandiko nshya z'ubutasi zatangajwe zivuga ko mu myaka y'1970 mu gikorwa cyahawe izina ry'ibanga rya Tacana, intuma zashyizweho twa kamera duto twikoreshaga tugafata amafoto. Hagendewe ku kuba intuma ubusanzwe ari inyoni yicisha bugufi kandi ifite ubushobozi budasanzwe, ishobora kujugunywa ahantu itigeze igera na rimwe, ariko ikaza kongera gushobora kwisubiza iwayo nko muri kilometero zibarirwa mu bihumbi magana. Izi nyandiko zivuga ko izo nyoni zajyanwaga mu ibanga i Moscow, nuko CIA ikareba uburyo bwo kuzohereza aho zijya gutata. Zikaba zagurutswa ziturikijwe mu ikoti umuntu yambaye yazishyizemo, cyangwa se nko mu mwenge waciwemo nko mu rukuta rw'ahantu imodoka iparitse. Bivugwa ko hari n'ubwo intuma zagurutswaga zinyujijwe mu idirishya ryo ku ruhande ry'imodoka igendera ku muvuduko wa kilometero 80 ku isaha. Intuma yashoboraga koherezwa habura kilometero nke zaho igomba gutata, nyuma ikaza gusubira aho yoherejwe yatojwe kuzirikana ko ari iwabo. None se mu by'ukuri izo ntuma zakoze ibikorwa by'ibanga gute by'ubutasi, kandi zajyanye ayahe makuru? Icyo cyo bisa nkaho kikiri ibanga kugeza magingo aya.